So far, Bracobra. What did I tell Belma? Now, I said alive. Jesus. About no more time, also I say, Jesus. I can't live, I can't kidney. Nyame my first chance, and I'm for the bread was here. When I'm for the bread was here. Nipada send and I'm for. So, this time, or some chance. Philippe. After two, who Obofour Otwinoko. Jesus. What do they do? I saw for the thing in the world. We know. I don't know. Nyame say like I say, or some second chance. No correct. If you say, Madame was off America, and then 3 days, and we'll pray me catch them. So Nyame be my second chance. Oh yeah, so Bakusu Lagos National Agreement Church. On also frame me catch them in any 4 days. I can't go away. No, I'm a singer. No, I singer. I baby shop. Or Tunjumpa says, oh, we know. Nyame say, or man a second chance. Amen. Say so for Apraku Oko. Wa Genevieve Oko. Oh, why are you? Why are there? Why are there? We know many opinion Kofi Adoma Kasa. And say the car no cry the family no. For me, Shamian and Yubera Sana Meba and say, the Apostle Kasa and wife na Kofa Baniadi. Ebi a me kase enipa obi twam na ye na papa de obetumi ayama na saa mere no na wa ye awie what you say you are just helping obi a nipa bebre ye bi na obeto so bo abi you done your part. Yes. One is good, let them mention your name. One is bad. So for Apraku My Daughter, may your soul rest in peace. What be ye juma nipa bi ame to me and a coin abefa so abekono obi anim kwa abefa so obi so okọ kwan so okọ ton ne ma obi so okọ fa ne ma abeton okonya accident o ono ni ntosi nyina ne be wu ye enti yeda nyame asema wa brabo. Amen. We thank God for your life. Amen. Na ni mo nyam sema wo mso so owu to mpa so. Correct. Abra me hwe Kofi TV. Da me ne opanyi Kofi Adoma ho ni me chia obebre. Bia obi a nyame hira. And a lot of interviews across from for Apostle Kennedy. I was listening to some of it. Me brief, you know. And the man of God, he has come. Yes. And he has gone. Yeah. He came. And he has returned back to his maker. Yes. Yeah, I mean, I'm not hypocrite. I will not pretend as if I'm in tea. Obanya mujuma mujame. Obe making impact. Yes. And before crowd make crowd obe be manim ama bo anu na sofo bebre. But the old in here bo. And me the alarm light. Yes. The year the time o mo fa na to ambulance mo crowd no. Obi kura su no obi bo me din. Obofour and say oh. My ebi. You kura na kura. What we kura say me ka say obo me din wasama do. Omo odeda omo ase no. That's right. Obo me di time Lazarus so tia se no no hia mo wafiri sikane ne o samre no hia na mo to ye bi ma na nko ni ko hia wa sama do no so for Apraku ba nyam djuma mu jame ebo ana o sa ba wi ase jame e no sa ba wu ajame enti no okodi kan so wa sama do no so me nyini ti so ono na me koto no so a me ko no obo number 5 a o be sama ba bi enti papa ya me ye no ha no it is in the Bible. Yes. What's if I want Satia Bonsu? If I come to touch man, Fadu me touch my sumame. Nafakwame we be who manage to try. Because what Tiasia one year papa intino. As a man of catcher and was a baby, no one warn the and tell me a day. Na any nanche, a cook a said that no one tamoa. Ubi to me free hammer body or no. No be soon to me free home. Nay, papa, one year was sassy wishes. Ama. I'm Lazarus nti to mo ntam ye dan ewa nti onyame nipa so for Apraku okọ a obi a bewu na da bia me ka se de nti obi a movie star celebrity no nya accident e news ne se e ne din ni ntira kwase nti no obi a wo sika pese obi adoye no memma de oya adoye a bibi besi e bebo din abata ho nti ujai ma me obi hia omo a daddy Obi here with 1,000 cities to become greater. Yes.
hwe nkofo bi amama ma omuska amude abaye somebody a saska no sukura bi am the top petro but now omo did omo ho the little effort that will make somebody's life can be changed. You can make a great impact in others' life with much respect. It was so for Apraku so for Penny Apraku Abushia na yire media obi wu a otiase o nyam na mbeka no bone nyam na mbeka no papa obo na bra sa be si no nyam na mehwe no obo na bra timi awo no ma hwe ne ma media doye ne honhom na ewo me so na me ye na doye enti the father man na doye no se be enya me kaya no no ebusua na me no so kai me ayi so se mampani so ati ayi nyina yale enti nyi ono na o mampani na asi ayi kwan yale enti o mampani de ohye ato ayi so unu aho kyere no a esenka oboa no unu aho kyere no a esenka oboa no yem wani pa bra wote ase Ghana fo enimiyo papa no yesofu so kotu aduro so kotu bonsam de obi anim se ye fe no sofo Apraku ye fe no konfo Apraku ye fe no konfo Apraku ese ye fe no se sofo Apraku bra no ye sofo na ogina ne nanso wa wo ka no ho asem na hin fa na wote ukọ na asọrọ pen unimu no unni di nkomo pen osuno to fam aboa bi abo no bi Ghana fo eya ye masede eya be kan ho oti ase nipa wu e kan na kira asem e ba be part of our culture to see the cost of Ghana papa iwu nura be pem na se di nipa bi ase ahuru papa ni asofo bisi mitrase se ya se sani wiasiti on the nsa kan di na wo awo kan ya wasofo bi no mo Ghana ha omunkoa na ye omunkoa enfumso ni omo Ghana sofo bi omunkoa na ye omu di omunye bonida omunye hweda nya di ombehunu ni asofo no me kan satana mo I think say Israel FM me kan se base mfie base dumiensa mfie duedi anim asofo no mo abeku ombetwe sekan kunkum mo Fox FM ka asem kro na dwumadie so maka asem kro na ena adruso no sofo ni nya ne nyonko sofo a na ohoro no asofo mo nya nsem o Ghana nyina no omo asofo o yi na firi ho no no abedi kan se mirika na omo ko se den na mo baka se abanya to asori mjesu obie o me for what esika na mo pe cheap men of God mu be cheap papa dia hunya ne dia mfata munkuwa mu dia ne ye munkuwa e dia ne ye munkuwa wo ene ye osofo bi wo baabi prophet bi wo baabi sede nyakopon ansa wo no so no onya sika mfa ma radio so ne TV so ntia nkai no osofo bi wo asorbi to say Roman Catholic Presbyterian no name Pentecost no Methodist omo ye mo kwan e mo mabontin me sere mu ye bi nso nyame won so osofo bi akọ pension tifie nyame nsa won so nso yenim no dizenka wona nka nyakopon abo no nya sa platform bi ya se ka de kan kwanje na utriti nipa no ne hunya de amfata de wawuo onim kata oto the person who is gone is already gone obi a woni ni tu kwan na ne komunika no wate wontem no ko meti ya ise mekuta ka se eye Porsche Cayenne eye V8 na V12 na mi wokumanse na obi kuta Tico a engine kura na se eye 0.1 na ogina suhuma bibia ni e konkran bibia no eche se metimi e de V12 na kosan ho he's gone already into obi a wawu no okọ obi a wawu onim kata auto Apraku din Ghana folk no be 2 weeks ago si wawu no ba bontin be kan se hu yi omoboa awon say na otwe mi ni pepepe makunu that just 2 weeks omakunu ntida bia meka so I thank God for my life Ghana for dia no sususu wawu ampa be but they couldn't kill me and you can never kill me mo ya bofo mo ya bro mo ye wicked mo say nipa mo penipa say nipa nim guase na be ko asaba be wie mu asofo ni titru na meka sa kire mo wie
mo amu nua sofo na ewu nso de mo nua ebi mo ka ye nua na ye hu yi okwa ho kire me no kore me ne kasa o fidie yi so o kansem bebre so wo hwe ne abring na enye easy eni bebe nyame de ne koduru yi e yo no anipa na sofo nketo na de ne ba afom ebetimi ato emfa ho ne ne wo ebetimi ato easily emfa ho ne de akura wo. You can also go down. Until who so yonku go down, try hard and lift the person up, but don't put him down. So that modi Apraku no. Crucify him. Crucify him. Really, ma crucify Apraku. Until who is the next person to follow? People say also for no. Ni asofo no. Monko amu de na ye. Say wabo enam abonten and a everyday phone esini so and a video no. Na odi papa ya tem ni ade. Indeed, I didn't better about him. Yes, sure, say bia a tunsunsun. So intimi kra no. Once upon a time, and I say some time ago, na me a suffer. So why should I go into this situation? Me say asema na okasafa no no. Na adina ko virus papa no wu. Ye okotwae, de okai die na wanya e de wani mo twen ho. E da wani e twen ho. Asofo na mo ti radio so TV so mo condemn no mi busa ma wie yi ye frem odifo asare otwuno ko betuma frem odifo asare wo wutie me ne wa hwe me wo mpem asema me pepe me ho asem wo mpem asema I don't care me ka no kore e di akere mo papa na ba bontin se hia no ba bi ote ni ba bi oda ni di obedi kra e di ma no were you able to help wotime bo ano ada sa pemobro ada sa peseye me say ye utimi boano utimi yikwen kobo ede boano unim kwan no fa so didi me nkan gu nanim ase me tia say me ba kofia subonten na mama ne sandisika ede ma no na me metra fidie so nka na me sandisika ede koto no mobile money even anura tam kra me say video na pa no be ka chemba ne sandisika emfama software Apraku ye friend ye nya no. Another person back of friend no evangelist Apraku also number where dey so na mistakenly your kokko fresh nipa no e beti anzi wo media na me wo me adwuma wo also yes of unu asof ho kire no enye obi akwakwa mo be na otimi de bo ano na me na betua mo nyina aka akohwefo mo sori amose mo ngwa na mo ye hypocrites mo nka no kore je mo bedi mafu nko a nyansa ketekete ebi ni emumu pitrim anu ya ne boni adwene obi sofu bi koso no ese efa kire kotwitwa no nase ne yi ni hwefom the same thing yari Apraku na me hu ya nyina amobo na me mfa ne kra sie yi e nyame pa adachi e be se ahia mu biom ese ni nuamu nyina awu aka ne ma me pe na tiase ni nuamu nyina awu na yenka ni wachi ase agro na nyede